Gospod Mojsilović, ena trda, čvrsta tekma tukaj v Olimpiji, nekako taktično ste se dobro postavili na sredini igrišča, vršili pritisk na obrambno linijo in zmaga je tukaj. Zmaga je tukaj, tako je i zmaga je apsolutno zaslužena, to se morate složiti. Sad kad bismo bili neskromni, rekli bismo zmaga je trebala bude sa 3-4 gola razlike, možda smo već trebali u prvom da vodimo 2-3 razlike pre nego što smo primili gol, ali moramo da budemo zadovoljni i da iskoristim priliku da čestitam igračima na sjajnoj taktičkoj igri, disciplini i na kraju svi nagrađeni pošteno da večeras budemo bolji. Imeli ste tudi dve smrtni priložnosti, lahko bi bil rezultat tudi višji. Pa vidite kako, ova ekipa u prvih 11 je danas bilo 7 novih igrača. I ova dvojica koja su igrala, Gerić i Korun, oni su igrali jako malo u aprilu i maju kod mene. Imate Kousa, imate Zeca koji nije igrao kod mene, Živeca koji nije, Gorana Vuka i imamo Škafara koji nastupi. Ušli su novi igrač 8. Mato, ušao je novi igrač Majer i samo je Rudi Zomodin. Znači jedna nova ekipa koja na terenu deluje kao da je 3 godine zajedno, a nisu ni 30 dana zajedno spojili. I ekipa koja zna šta hoće i koja, vidjeli ste, nema pardona ni prema kome i hoće da dođe da pobedi Olimpiju na Stožicama. I ja samo mogu da budem srećen kao trener da imam takve momke. Je pa to lepa popotnica za vaš cilj, ki ste se ga zadali pred sezono, to je mesta, ki vodijo v Evropo? Ne, nismo zadali nikakav cilj, naš cilj je da probamo svaku utakmicu da odigramo ovako. Nekad ćemo da pobedimo sa 5 razlike, nekad ćemo i da izgubimo ovakve utakmice ako šanse ne iskoristimo, ali hoćemo da publika dođe da gleda sa zanimanjem Domžale, bez obzira da li iz Domžale ili ne, jer naše utakmice, vidite, od prvog do zadnjih minuta su interesantne, igramo agresivan, brz, jednostavan fudbal, mogu da slobodno kažem evropski i opet kažem svaka čast igračima, a od njih samo tražim da na ovaj način nastave, pa rezultat mora da dođe. Biće bodova, nekad neće biti, ali svakako da će igrači jako puno napredovati i to je ono što je najbitnije za nogometni klub Domžale. Hvala lepa. Srečno. Hvala. Gospod Čiljak, dokaj ponesrečen začetek sezone. Verjetno je tale poraz proti Domžalam nepričakovan. Kakšen je vaš komentar te tekme? Ja, res je malo nerodno. Nerodno smo začeli to sezono. Prvi gol smo nerodno dobili, kjer je žoga spremenila smer in seveda je to nasprotniku dalo več volje, motivacije tem mladim in njihovim igralcem. Dobro so se zaprli so nam igro, želeli smo normalno hitro igro, priti do njihovih vrat, vendar vse je bilo to neuspešno. Končno smo potem uspeli izenačiti. Drugi gol nas je koštal po individualni napaki igralca, kjer take stvari se ne morejo dogajati. Mogoče je bilo preveč rizika, vendar vem, da igralci so želeli zmagati. Iskali smo drugi gol, ni se obneslo, smo iz protinapada dobili drugi gol, tako da nas je to presekalo. Slab začetek, upam, da bo dober konec. So imeli pa Domžalčani tudi dve smrtni priložnosti, ko bi lahko zadeli in rezultat bi bil mogoče lahko še višji. Ja, vsekakor, normalno, da ko greš v napad, ko se odpreš in želiš zmagati, kjer smo iskali zmago, nismo se tako zaprli kot Domžale, kjer so res igrali zelo gosto in čakali na protinapade, da s tem odpreš tudi prostor nasprotniku, kjer se jim potem ponuja tudi priložnost za zadetek. So bili vaši nogometaši mogoče z mislimi že pri evropskih tekmah? Verjetno so bili, to težko povedati, ker je pa res, da sem jih opozarjal, da treba iti korak za korakom, da treba razmišljati prvo o prvenstvu, začetek prvenstva, potem pa kasneje naslednje tekmeh. Aleksandar, Saša, ena dobra tekma tukaj na Stožicah. Dobro ste se ujeli s svojimi soigralci, glede na to, da je zasedba precej prevetrena letos. Ja, res imamo eno mlado ekipo. Mogoče je pa to res en nov zagon in ena nova moč, ki so Domžale potrebovali, in mislim, da smo danes dobro pokazali to mlado brzino in hitrost v napadu in tako kot tudi v obrambi. Kaj pomeni takšna zmaga nad Olimpijo? Verjetno točke štejejo dvojno? Ja, res, da Olimpija je en težek nasprotnik. Mislim, da vsak si potrudi proti tem najboljšem Olimpiji Mariboru in mislim, da smo mi ta cilj dosegli in zdaj gremo naprej tudi zmagati vse naslednje tekme. Je pa to lepa popotnica za nadaljevanje, verjetno? Ja, mislim, da se nam je dvignila samozavest in mislim, da takem ritmu moramo nadaljevati tudi naprej.